Kuma kaunti ya Kirinyaga tuthi kaunti ya Naikuru kuria Anne Ngige wa Nyamu ararora huria maundu maikare ni kaunti ya Naikuru no ninge emwena wa Naivasha. Anne Thengio muno studio turathie na mbere kuhura kambi guku cukuru-ini wa secondary wa Naivasha boarding no toria urona thutha wakwa ni ati mehaririria magutwara mathanduku na maratathi ceceni-ini cia wikia wa kura thiini wa gicigo giki kia ubunge kia Naivasha ni marikireire na ni hindi hihi marakioyo na gutwarwo ngari-ini niguo maobitha aria magagikorwo marugamireire ceceni ici cia wikia wa kura makorwo magikinya ceceni-ini ici ihinda riria riagiriire na ugitiri turarwo ni mugacirithie thiini wa ceceni 284 cia wikiria wa kura ni wa gicigo giki kia ubunge kia Naivasha na kwa ndagika nini tu tukorwo tukiaraniria na DCC wa Naivasha niwe Mutua Kisilu uria niwe muikariri giti wa kamiti ya ugitiri thiini wa gicigo giki kia ubunge kia Naivasha hihi agitutaririe uria mehariria ma ugitiri mahana kana hihi ni marikitie kugacirithia ugitiri thiini wa gicigo giki kia ubunge kia Naivasha na makiria muno thiini wa ceceni 284 cia wikia wa kura thiini wa gicigo giki kia ubunge kia Naivasha. Vile mnavyoona ni kujitayarisha, askari pia wamejitayarisha na masaa haya yote ikienda kufika saa 8 watakuwa wameanza kuondoka hawa. Wamepata brief ya kutosha, maelekezo ambayo ni mazuri ili kwamba mkienda kupiga kura pale mtakuwa na usalama wa kutosha. Asanti sana bwana DCC na otoguo wake igwa ni ati ugitiri ni mugacirithie thiini wa gicigo giki kia ubunge kia Naivasha no toria urona thutha wakwa ni ati mathanduku na maratathi ni hindi marenda gutwarwo ceceni-ini cia wikiria wa kura na gicigo giki kia ubunge kia Naivasha kiri na wikia wa kura ceceni 287 na kwa ihinda riri nyambe ngucokerie mwaro ngoro ngirumanirira na maratathi maya na mathanduku gukimenya kana hihi kuri na gatithio gakirikitie kwiyumiria ukenyamukira kuma Naivasha kaunti-ini ya Naikuru njitagwo Anne Ngige wa Nyamu.